ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kinong penyokmi jangka kudam penmi ata moida palaktip kum kamajik kung kabadan hakmat ka surok ba goh di Shillong haka sautrik uleber asa apusau kila haban odno ikinar palasi hakalenti yakjan yakiba kila ker khnang dakitin na kabanta banyada ikinong ya nyong yeng bat ikikali kat ba kajing chna thama ya ka kudam kadang ya chakman kumban shipentip hangni baka kudam majik kuk kabadan hagari khana kabalong Trai do Sanjeev Kumar kadai kabanang hap hapo kajing kmi jangka dor barshnong them Mawbah kala depai haka shitrik unok pra ar hajar apulai kinong balla haka jeng kren bat unong lum khubor jang kabati CTV kelai thu ba kila shusi hi kinar jeng ker shakananti yakjan kabala wanra ya ka jing thut jang ka ya ka yeng jing pat ba bat haka ba ya dei bakani kinong kit kam shnong jang ka dor bar shnong tham Mawbah kibala le benjurib ya kani ka jing ker kila aipor hapo nyausngi bat wengno ya kini ka jing ker nar nakalenti yakjan देख इस साइड में गाड़ी है ध्यान से हाँ कार में लगेगा देख Ini lalau dengan ini lada besar lada belau ini lada belau karena ini rendang belau ini boleh lada belau ini belau nolak ini itu naruh ini sampai lu rum sadu sani itu umdan Footpath kan yang ichnahi mangi baniada ya kakali baniat beriu ya kan ini rung ichna katon ne por ban pun peraya kan ni, sehadin peniruan no, kan ni Footpath dengan sahabat, dan sahabat tunjuk ini. Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center